tugize ibihe byiza We have had good times today kuko uyu mwanya uba ukenewe. because this time is really needed. Imana ikunda guhimbazwa. Because God loves to be worshipped and praised. Haleluya. Amen, amen. Cyane y'umwuka wera ariko ashatse Knowing that that's what the Holy Spirit wants. nibyo tukwiriye gukora. That is what we should do. Icyo umwuka w'Imana ategetse nicyo tugomba gukora. Because what the Spirit is telling us is what we should do. Umwuka wera ni utuyobora. The Holy Spirit is what leads us. Ntabwo turi abanyedini. We are not just people of every different beliefs. Haleluya. Hallelujah. Abantu bayoborwa n'idini nibo bagendera ku rutonde rwanditse. Those who are being led by beliefs is what they go through. Ariko iyo uyoborwa n'umwuka wera, But when you're led by the Holy Spirit, hari igihe ubwe akuyobora. He leads us. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Tudatinze rero tugiye kujya mu ijambo ry'Imana. We will enter the Word of God. Ntabwo ndi busome umunsi amagambo maremare. I will not read much today. Ndi basomere muri Yeremiya. I will read in Jeremiah. Ibice 32. Chapter 32. Haleluya. Amen. Yeremiya ibice 32. Jeremiah 32. Chapter what? Murongo 27 reka twumve. Chapter Verses 27. Jeremiah chapter 2, verses 27. 27 haravuga ngo dore n'Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hariho ikinanira. Ndasubiramo, dore n'Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hariho ikinanira. Amina. Amen. N'uwo murongo gusa. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Ndongera nsubire mu iri jambo kugira ngo turyumve neza. I want to read this word once again. N'Uwiteka Imana ivuga aya magambo. Iyo usomye uhere ku murongo 26 niho ubyumva neza. Haravuga ngo maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, dore n'Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hariho ikinanira. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Aho niho mubasha kubyumva neza. That is where we will understand very well. Haleluya. Hallelujah. Imana yampaye amagambo God has given me these words afite umutwe uvuga ngo that has the title, baho. Live. Bivuze neza. Haleluya. Amen. Baho. Live. Iri ni ijambo ngiye kujya ngenderaho ikibwiriza cyose nzajya mbwiriza. This is what I am going to preach about whenever I preach. Ni Imana yampaye uwo mutwe. God gave me this title. Haleluya. Hallelujah. Naribaje kubera iki Imana imbwiye ngo nigishe aya magambo mu buzima bwanjye. I asked myself why God had told me to use these words. Kuko numvise ntegeko no kuba nashyiraho iyo porogaramu yitwa kubaho. I felt I should put this program of living. Kandi nzayishyiraho. And I will put it to fruition. Nubwo dufite itorero, that we have this church, ariko Imana yampaye iyi gahunda ngo azabe ariyo ngenderaho. God has given me this so that I may walk in it. Aho naze mbwiriza mu gitondo, Where I have preached in the morning, nayavuzeho cyane. I talked about it. Ariko n'uyu mwanya ndongera nyagarukeho. I want to talk about it this afternoon. Ijambo ryitwa kubaho. Living. Kubaho, To live. ni ijambo rigari cyane. It is a big word. Haleluya. Amen. Aho twabaye hose, Where we have lived in the past, twakunze kumva amagambo avuga ngo barakabaho. and we have heard saying, may you live or live. Amina. Amen, amen. Hari n'aho bagiye bavuga ngo And there's so many places they have said, barakabaho cyangwa anyway ni muri iyo context. this is in this context, Ijambo rivuga ngo twongere tubeho. so that we may continue or live. Haleluya. Amen.
uyu munsi wa none rero niryo jambo tuzanye. This is what the word of God that I am bringing today. Turisomye muri Yeremiya We are reading it in Jeremiah, ibice 32 chapter 32. nk'uko twahasomye. So now that we have read, Ndagira ngo twongere tuhasubiremo. I want us to read this again, Mwene data usome Icyongereza yongera risome. so that I may read it again. Uyu murongo 27 Verses 27 32 icyo gice. and chapter 32, verses Hera ku 27. 26 kugera ku 37. Then came the word of the Lord unto Jeremiah, saying, Haravuga ngo iki? Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Yesu ashimwe cyane. Amen. Aha ngaha This passage, uransubirira hano baravuga ngo behold, I am the Lord, the God of all flesh. amen. Hallelujah. Amen. Hano mu Kinyarwanda birasa, ariko usomye mu Kigande ntabwo bavuga ngo bifite umubiri, ahubwo ivuga ngo ni Imana y'abazima. It is the God of living, the living. Hallelujah. Amen. Katonda webiri n'obulamu ni Imana y'abafite ubuzima. It is the God of the people who have life. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Umva ukuntu Bibiliya ziba zitandukanye. This is what the Bible Iyi is iravuga saying. ibifite umubiri byose, It is talking about the whole world. ndetse n'Ikinyarwanda niko kivuga And that's what it says here. ngo dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mbese hariho ikinanira. Is there anything too hard for me? Haleluya. Hallelujah. Ariko mu Kigande But in Ugandan, cyo kiravuga ngo it says, ndi Imana I am God y'abafite ubuzima, that has life. ndi Imana y'abazima, I am the God of the living. ntabwo ndi Imana y'abapfuye, I am not the God of those who have ndi died. Imana y'abariho. I am talking to those who are living. Niho nshaka kugera. That is where I am going. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Imana iri jambo rivuga ngo baho, When God gave me this word to live, nahise nsoma iri jambo I read this word rinyereka yuko and it showed me Imana yacu our God ni iy'abahumeka. is the God of those who breathe. Haleluya. Hallelujah. Ni iy'abamuvinga, It is the God of those who move. ni iy'abafite umubiri, It is the God of those who have power. ni iy'abantu bafite amaraso, It is the God of those who have blood. ni iy'abantu bakiri bazima. Of those who are still alive. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Iyi Mana This God, ntabwo ari Imana y'abasimu. it is not the God of just regular. Haleluya. Hallelujah. Ntabwo ari Imana y'abazimu. It is not the God of just bad spirits. Haleluya. Hallelujah. Ni Imana y'abafatika. It is the God of those who are strong. Imana yacu ntabwo ari Imana y'abapfuye. It is not the God of those who have died. Ni Imana y'abantu bazima. It is the God of those who are alive. So rero wowe uriho uyu munsi, The ones who are alive today, wowe urihumeka, those who are breathing. nje kukwibutsa yuko Imana ari Imana yawe. I want to let you know that God is your God today. Haleluya. Hallelujah. Imana ni Imana yawe It is your God kuko ari Imana y'abazima. because it is the God of the people who are alive. Uracyafite amahirwe You still have chances kuko ushobora kuvugana n'Imana. because you can still talk to God. Iyo uri muzima When you're still alive, ushobora gusenga, you can pray. ushobora kwihana, You can repent. ushobora gushima Imana. You can thank God. Haleluya. Amen. Ushobora kugambirira. You may plan. Aha, Yesu ashimwe. Amen. Ushobora gukora imigambi yawe. You may plan and do your things. Haleluya. Hallelujah. Kuko uba ukiri muzima. Because you are still very alive. Niyo mpamvu Satani, That is why the devil, Satani adukura mu buzima yihuta cyane. God, he removes us from this life. Ashaka ko dupfa vuba. He wants us to die quickly. Ashaka ko turangira vuba. He wants us to die and get out of this world Kugira ngo tutihana ibyaha. so that we may not repent, Kugira ngo tutegere Imana. so that we may not come closer to God, Kugira ngo tudatera imbere. so that we may not go ahead with our life. Yaba ari mu mwuka In the spirit cyangwa mu mubiri. or in the body. Ariko ijambo rirambwiye ngo But the word of God says, njyewe ndi Uwiteka Imana, I am your God, Imana God, y'abazima. a God of the living, Haleluya. Amen, amen. Imana y'abantu bariho. God of the ones who are living. Nta kinanira. There's nothing too hard for me. Haleluya. Hallelujah. Uyu mugoroba none So today, muzaniye ubutumwa buvuga ngo I am bringing the good news. gira ibyiringiro.
we have some hope. kuko ibyo biringiro Because of this hope, ababifite those who have it, babasha kubaho they can live. ndetse na nyuma y'ubu buzima And after this life, barongera bakabaho. they continue to live. Yesu ashimwe cyane. Praise Amen. God. Haleluya. Praise Amen. God. Abiringiye Imana, Those who are putting their hope in God, those who trust God. those who trust God, Haleluya. Amen. Aba biringiye Imana those who trust God, ntibazakorwa n'isoni. they will not be Ashamed. ashamed. Yeah. Haleluya. Amen. Ntibazakorwa They n'isoni will not be ashamed kuko bafite Imana iriho because they have God who is living, kandi ikorana n'abariho. because He is working with those who are alive. Yesu ashimwe cyane. Praise God. kandi ibyiringiro biri aha ngaha Now this hope that ni is uko iyo Mana nta kinanira. because there's nothing too hard for God. Wowe ushobora kuba hari ibijya bikunanira nk'umuntu. There may be things that are too hard for you. Hari imigambi ushobora kubugambirira. There are things that could be really tough for you. No, there is something you can plan. Amen. Hari ibintu ushobora gupuraninga nkawe There's some things you may plan bikanga. and it refuses. Ariko uyu munsi But today, Imana irakubwiye ngo God is telling us ni Imana yawe it is your God. kandi nta kinanira. There's nothing too hard for Wowe you. rero niba byarakunaniye If it's too hard for you, bihereza Imana show it to God. kuko Imana ishobora byose Because God is able. kandi ntabwo bishobora kugira ngo ibyikorere yo ubwayo. Because He can do it on His own. Ibishoboye kugira ngo ibigukorere. Because He can do it for you. Bibiliya ivuga ngo Because the Bible says, munyikoreze imitwaro yanyu yose give Him all your burdens. kuko ndi umugwaneza Because I am a good kandi God. noroheje mu mutima Because I am really at kandi peace. kandi n'umutwaro wanjye nturemereye. Because there's nothing too hard for you. Haleluya. Hallelujah. Yesu Kristo God, Jesus araguhamagara, is calling you. arampamagara. Is calling you. Ibyo bikunaniye, Those things that are too ibyo hard for you. bikuremereye, That what is hard for iyo you. mitwaro wikoreye, All these things. all that burden. All these burdens. Haleluya. Hallelujah. Ibyo byose biguhetamishije. All these things that are too hard for you. Birashobora kuba ari uburwayi, It could be sickness. bishobora kuba ari ubukene, It could be being poor. bishobora kuba ari ibyaha. It could be having sin. Arakubwira ngo bizane He's telling you to bring it. kuko njyewe ndi Imana Because He is God. yewe mfite ubuzima. That God of life. Mbere yo kugira ngo nduhure abantu. Before I make others go at peace. Haleluya. Hallelujah. Nkeneye kukuruhura, I want to appease you and have. nkeneye kugira ngo ugire amahoro. I want to give you peace. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Nkeneye kugira ngo ubeho. I want you to live. Ntabwo nifuza gupfa n'imibabaro. I don't want you to die young with Ntabwo a nshaka lot of ku- burdens. ntabwo nshaka gupfa n'agahinda. I don't want you to die being sad. Haleluya. Hallelujah. Ntabwo nshaka gupfa n'ibyaha byawe. I don't want you to die with your sin. Abarusha n'abaremerewe mwese nimusange. All these people who are weary, come to me. Haleluya. Amen. Nimuze Come to me mbaruhure. so that I may free you. Niko Yesu avuga. That is what God says. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ubutumwa nabazaniye And what I am bringing to mwebwe you, munkurikiye those who are following me, n'abazabukurikira, and those who are following me, ndavuga ngo baho. live. Wowe urwaye uyu munsi wa none, You may be sick. Imana yavuze ngo baho God is saying live. kuko ni Imana y'abazima, Because it's the God of the living. ntabwo ari Imana y'abarwayi, It is not God of the sick. ntabwo ari Imana y'abapfuye, It is not the God of those who have ni died. Imana y'abazima. It is the God of those who are Nawe alive. rero b'umuzima mu izina rya Yesu, And be well today. ubu burwayi nibukuveho, May that sickness come from you. ibyo bibazo bikuveho, So that these problems can come from ako you. gahinda kakuveho. So that the sadness can come away. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Ubone umudendezo. So that you may be free. Haleluya. Hallelujah. Ubone umudendezo. So that you may be free. Iyo migozi icike. So that those Chains. can really be I- broken. Iyo minyururu icike. So that the chains can be broken. In the name of Jesus Christ. Izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Reka Yesu akubohore. So that Jesus can come. Reka ibyo byose bikubashe bikuveho. So that all these things can free you. Maze ube muzima. So that you may live. Ugende wemye. So that you may walk. Kuko Imana ikunda abazima. Because God loves those who are strong. Kandi ni Imana y'abazima. And it is the God of the strong. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Bigiye kuntera gusoma ijambo nasomye kare. I want to read again Dusome muri Ezekiyeli. in Ezekiel Ibice 32, chapter 32, 37, sorry. chapter 37. Ezekiyeli 37. Ezekiel chapter 37. Ariko ushyiremo imbaraga. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ibice 37.
Ezekiel chapter 37, umurongo wa mbere. verses 1. Amen. Amen, amen. Ezekiyeli ibice 37 Ezekiel chapter 37 umurongo waho wa mbere. and verses 1. Haleluya. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Amina. Amen. Tugiye gusoma Amen, amen. igice cya 37 umurongo wa mbere. Haravuga ngo umutwe aravuga ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye, ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura ngeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubiraho kubaho? Haleluya. Amen. Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa maze uyabwire uti, uti yewe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uko niko umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho. Again, mubeho. Ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi batwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka mubone kubaho. Again, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko manura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho byoroswa n'uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati, hanura umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine wa mwuka we, uhuhe muri iyi mirambo kugira ngo ibeho. Amina. Amen, amen. You can read. Yes, I will read Ezekiel chapter 37, Verse 1 to 9. verses 1 to 9. The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley was full of bones, and caused me to pass by them around about. And behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Against these said unto them, prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Thus the Lord God on these bones, behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. And I will lay these sinews upon you, and I will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live. And ye shall know that I am the Lord. So I prophesied, I was commanded, and I was prophesied. There was noise, and behold, a shaking, and bones came together, bone to his bone. And when I beheld, lo, and the flesh came upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them. Then said he unto them, prophesy unto the wind, prophesy, son of man. Say to the wind, thus said the Lord, come from the four winds, O breath, and breathe upon these slain, that they may live. Hallelujah. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Twumvise inkuru hano We have read ivuga kubaho. that is talking about living. Hallelujah. Amen. Hari hariho amagufwa. There were bones. Aya magufwa yari yumye. These bones had dried. Byari byararangiye. It was finished. Ariko Uwiteka Imana, But God, Imana y'abariho, God of the ones who are living, Imana y'abazima, God of the living, ibona ko aya magufwa yakongera kubaho. and he said these bones should live. Imana ntabwo yamanutse y'ubwayo, God did not just come down, ahubwo yanyuze mu mukozi wayo. and he walked through his servant, Umukozi wayo umuhanuzi Ezekiyeli and it was Ezekiel. iramusohora.
And he told him, imujyana mu kibaya. and he walked him in front in the valley. Haleluya. Amen. Imujyana mu kibaya. And he took him to a valley, Iramwereka. and he showed him, Ati ese urabona ari amagufa? do you see these bones? Ati ndayabona. I see them. Ese birashoboka ko ari amagufa yakongera agahinduka abantu? Can it become humans once again? Uyu mugabo aravuga ngo niwe wabizi Imana. Only you know about this God. Haleluya. Amen. Imana iramubwira rero. And he told them, Nk'uko yabonye ko yumye. and now that you have seen these bones, Ndagira ngo nonaha I want to tell you, utangire uyahanurire. so that you may prophesy, Uyaturemo amagambo. preach and talk about it. Amagambo yo kubaho. The words of living. Haleluya. Hallelujah. Mu kanwa kawe In your language. niyo agiye ku in your tongue, in your mouth. Amen. Haleluya. Amen. Mu kanwa kawe In your tongue, niyo agiye kuvamo ubuzima. it will come life. Ubuzima bw'aya magufwa. The life of this Wowe body. ugiye kuvuga You may say these things, imbaraga zanjye zimanuke. so that my strength can come. Haleluya. Hallelujah. Imana imuha izo mbaraga God is giving us this n'umukozi wayo as your servant. arayibwira ngo And he said, ngo mwa magufwa mwe all these bones, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. if you hear the word of God, Haleluya. hallelujah. Ndongera nsubiremo iri jambo muryumve neza. I want to say this word again. Uyu muhanuzi This prophet, abikora nk'uko yabwiwe n'Imana, abikora nk'uko Imana yabimutegetse, and he said it unto him, abikora nk'uko Imana ibimutegetse. and he said it the way that God had told him. Haleluya. Amen, amen. Aragenda yegera ya magufwa. And he said, Mwa magufwa mwe nimwumve. and he said, Magufwa mwe nimwumve. hear these words. Yewe mwa magufwa yumye mwe nimwumve. Listen to these words. Haleluya. Hallelujah. Ndashaka tujyanirane Samweli. Amen, amen. Haleluya. Amen, amen. You dry bones. You dry bones. Ndashaka kugira ngo mwumve ijambo mbazaniye. I want you to hear me, Nimwumve ijambo ry'Uwiteka. so that you may hear the word of God. Aha. Haleluya. Amen. Mwa magufwa mwe mwumagaye mwe. All these bones, Nimwumve ijambo riva ku Uwiteka. listen to this word. Ijambo ry'Uwiteka ravuze ngo nimubeho. Live. Amina. Amen, amen. Uyu mugabo ngo arangije amaze guhanura ngo abeho, And after this prophet has said these things, ngo imitsi igufa rigenda ryegera irindi gufwa. and all these bones came together. Byagenze gute kugira ngo igufwa ryegere irindi? And how did these things come? Habayeho umushyitsi. Something happened. Habayeho There was an umutingito. earthquake. Haleluya. Amen, amen. Habayeho kunyeganyega kw'isi There was an earthquake kubera imbaraga z'umukozi w'Imana. because of the power of God Haleluya. Hallelujah. Imbaraga z'ijambo ry'umukozi w'Imana and the power of the servant of God. ribasha kunyeganyeza isi. And it shook the world. Haleluya. Hallelujah. Bya bindi byari bikomeye And all these tough things, bikahita bicika intege. In the name of Jesus Christ. Bohoka mu izina rya Yesu. Haleluya. amen. Imbaraga z'umukozi w'Imana. The power of the servant of God, Power of the servant of it God. can change everything. It can change everything. Hallelujah. The power of the word of God The word of God, can shake the world. it can shake the bones. Hallelujah. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imbaraga z'ijambo ry'Imana Because the power of God, zibasha kunyeganyeza inkingi z'isi. so that it can shake the things of the world. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Imbaraga z'ijambo ry'Imana The power of the word of God, zibasha kunyeganyeza imbaraga za Satani. so that it can shake the enemy. Hallelujah. Amen. Amen. Imbaraga z'ijambo ry'Imana And the power of God, zibasha kunyeganyeza imbaraga z'abarozi. so that it may shake the witchcraft. Imbaraga z'ijambo ry'Imana And the power of the word of God, zibasha kunyeganyeza imbaraga z'abazimu. so that it can Demons. shake the bad spirits The demons. and the demons. Hallelujah. Hallelujah. Imbaraga z'Imana And the power of God, zibasha kongera guhagurutsa ibitari bizima bikabaho. so that it may wake these things and they live. Hallelujah. Amen. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo And the word of God says, Ezekiel arahanura. Ezekiel prophesied. Hallelujah. Hallelujah. Ngo amaze guhanura And after prophesying, umushyitsi ubaho
And the earthquake happened. haleluya Hallelujah. ngo buri gufa ryegera irindi gufwa And the bones came together. igufa ry'ukuboko ryegera ukuboko And the bones came together. igufa ry'ukuguru ryegera ukuguru And the bones of the leg came together. haleluya Amen. igufwa ryo ku mutwe ryegera umutwe And the bones of the head came together. kugeza aho ryahise bikora amagufwa yuzuye y'umuntu And it became somebody once again. ako kanya And that moment. ngo imitsi ijyaho And the veins came. haleluya Hallelujah. ngo ako kanya And in that moment. hazaho inyama And the meat came. haleluya Amen. ngo ako kanya And in that moment. hazaho sikini cyangwa uruhu And the skin came. yesu ashimwe cyane Hallelujah. ngo ezekiyeli amaze kubibona And after Ezekiel saw it, imana iravuga ngo umuntu ntabwo yuzuye and he said unto him, ngongera uhanura ubwa kabiri prophesy again. haleluya ongera uhanura umwuka uturuke impande enye z'isi Prophesy again so that in all four corners of the world, haleluya Hallelujah. hasi umuyaga so that a wind can come, winjira muri aba bantu so that it may come into these people, aba bantu babashe guhaguruka bagende so that these people can move. yesu ashimwe cyane Hallelujah. ngo abikora atyo And he did it like this. ba bantu babaho And these people lived, baragenda and they walked. niko ijambo ry'imana ritubwiye That is what the word of God says. ariko ikintu cyabanje But something happened. icyabanje kubaho But what happened first? nuko yabanje kuvuga ngo yemwe mwa magufa mwumye mwe And all these dry bones, nimwumve ijambo ry'uwiteka listen to the word of God. nawe nkurikiye umunsi wa none And those who are following me, wowe turi kumwe hano now that I'm here with you, wowe uri kuri social media and the ones who are following me, ndagusaba kugira ngo wumve ijambo ry'uwiteka I want you to hear the word of God. kuko ijambo ry'uwiteka Because the word of God, niryo ryongera kurema because it is going to build you again. rikarema icyari cyapfuye kikabaho Because it is going to build you and live again. ijambo ry'imana Because the word of God, niryo rituzura it is awakening us. haleluya Hallelujah. niryo rituzura It is awakening us. ibyo ni ryo riduhindura abazima It is changing us to live. abari bapfuye tuzize ibyaha Those who have died, imana ikaduhindurira amateka so that God can change our history. haleluya Hallelujah. abari bapfuye bazize indwara Those who are died because of sickness, iyo wizeye ijambo ry'imana because the word of God, urakira you will heal. haleluya Hallelujah. wa wundi utari ufite ejo hazaza The ones who didn't have a Future. good future, imana irongera ikaguha icyerekezo God will give you a way to live again. yesu ashimwe cyane Praise God. ntabwo nzi ibyo unyuramo I don't know what you are going through. ntabwo nzi ibyakumishije I don't know what happened. kumva ni ikintu kinini cyane Because it may be something big. nk'uko aya magufwa yari yumye Because these dry bones. bigaragaza kubura ibyiringiro Because it is showing that there is no hope. you lose hope You have lost hope. abisirayeli bari barabuze ibyiringiro The Israelites had lost hope. haleluya Hallelujah. kuko bari captive bari mu maboko ye babatwaye bunyago Because they were in captivity. haleluya Hallelujah. bari baratwawe bunyago Because they were in captivity. bari mu mahanga Because they were in captivity. bakwireba Because what they were doing. bakibona nk'amagufwa yumye Because they were like dry bones. amagufwa adafite ibyiringiro byo kuzabaho Because they didn't have hope to live. uwiteka areba ku gahinda kabo And he saw their sadness. imana yabaha ibyiringiro And he gave them hope. iravuga ngo ni njye uwiteka Because I am God. nshobora kongera kubahembura I can give you something. haleluya Hallelujah. nshobora kongera kubahagurutsa I may get you up again. muhumure Be patient. ntabwo muzapfira mu mahanga Nothing will happen. ahubwo nzabasubiza mu gihugu cy'isezerano Because cyayo I will take you to the promised land. nubwo mwari mwarinangiye Because something had happened. nubwo mwari mwaransuzuguye Because you had disobeyed me. nubwo mwari mwarakoreye ibigirwamana Because you had served the ungod. ariko ndi imana y'imbabazi Because I am a God who forgives. imana y'abariho Because I am the God of the living. imana y'abazima Because I am the God of the living. ndavuze ngo I am saying, ntabwo nzabica you will not be killed. ntabwo nzabica You will not be killed. haleluya Hallelujah. ntabwo nzabakuraho Because you will not just go. uyu munsi ndavuze ngo But today I am saying, mubeho live. mazanye ijambo ryo kubaho I am bringing a word to say live. haleluya Hallelujah. niko imana yavuze Because this is what God said. mwongere mube bazima Be a holy Strong. man. Be strong. haleluya Hallelujah. nanjye uyu munsi wa none rero nkurikiye But today,
ushaka nawe wumva wumye. You may feel like you're dry. Urashobora kuba wumva ufite umwuma. You may feel like you're dry. Urumva ushonje. You feel like you're hungry. Urumva ufite inyota. You feel like you need something to drink. Urabona wambaye ubusa. Because you are naked. Urabona usuzugurwa. Because you are feeling very disrespected. Hallelujah. Hallelujah. Abantu bakuvuyeho. People have come away from you. Abantu bakuvuza amagambo akukomeretsa. People have said so many things. Bituma muri wowe umwuka wera agenda. Because now the Holy Spirit has left you. Usigara wumagaye. Now you are very dry. Ariko reka mbubwire umunsi wa none. But I want to tell you today. Dufite Imana